Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Umutegetsi muri Leta Zunze za Amerika yatangaje n'amakuru by'abongereza bitazi ko ubuyobozi bwa Trump butashimishijwe n'uko inyeshyamba za M23 zabeshye ko zavuye mu w'ingenzi mu burasirazuba bwa Kongo mu gihe kwa kabiri habaye imirwano hafi yaho nk'uko abaturage babitangaje. M23 yigaruye umujyi wa Uvira hafi y'umupaka n'u Burundi hari tariki 9 z'ukwezi kwa 12 nyuma y'iminsi mike perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi na Paul Kagame w'u Rwanda bahuye na President Trump Washington bagashyira umukono ku masezerano agamije kugarura amahoro. Nyuma y'uko umunyabanga wa Leta Zunze za Amerika Marco Rubio yavuze ko ibikorwa by'u Rwanda mu burasirazuba bwa Kongo binyuranyije n'amasezerano y'amahoro, M23 mu cyumweru gishize yemeye kuva Uvira kugira ngo ibiganiro by'amahoro bihabwe amahirwe. Umuyobozi mukuru muri Amerika yavuze ko mu gihe abarwanyi benshi mu barwanyi M23 bavuye mu mujyi wa Uvira, Washington itanyuze ko uyu mutwe ngo utavuyemo burundu. Uyu muyobozi yavuze ati yabayeho kugenda ariko nitwumva ko mu by'ukuri bigeze kukurekura burundu umujyi. Turizera ko M23 ikomeje guhagarara hirya no hino mu nkengero z'umujyi. Kuwa kabiri abaturage babiri babwiwe n'amakuru y'itazi ko bamwe mu barwanyi M23 bagumye muri Uvira bambaye igipolisi aho kwambara imyenda ya gisirikare. Umuturage umwe yavuze ko urusaku rw'amasasu rwumvikanye mu gitondo cyo kuwa kabiri ruva mu misozi y'aba gace ka Karundu. Hanyuma ariko abaturage mu mujyi wa Kasumbalesa mu ntara Katanga ya Kongo Kinshasa babajwe kandi batewe ubwoba n'ubwicanyi bwakorewe abantu bagera kuri 20 ku mpamvu zitazwi n'abantu kugeza ubu bataramenyekana neza nk'uko batetsi babivuga. Imirambo y'abantu 23 barimo abagabo 22 n'umugore umwe niyo yabonetse kuva mu cyumweru gishize kugeza kuwa mbere w'iki cyumweru mu gace kamwe kandi yishe mu bihuru. Kasumbalesa ni umujyi uri ku mupaka wa Kongo na Zambia. Ni umujyi w'ubucuruzi bukomeye burimo bw'amabuye y'agaciro kuko uhuza umuhora wa ruguru n'uwepfo nk'inzira ikomeye y'amabuye y'agaciro hagati ya Zambia na Kongo Kinshasa. General Edekapende ukuriye ingabo mu karere Kasumbalesa irimo yatangarije abanyamakuru iby'imirambo yabonetse kandi ko ari abantu batowe muri yombi bakekwaho ubwo bwicanyi. Ibinyamakuru muri Kongo bivuga ko abishwe bafite ibimenyetso byo kunigwa no gukorerwa iyindi yicarubozo. Abenshi ari abamotari bazwi muri uyu mujyi wa Kasumbalesa. Kapende yatangaje ko mu bantu batowe muri yombi bakekwaho ubwicanyi yizeye ko nta mupolisi cyangwa se umusirikare barimo kuko igihano kuri bo cyaba gikomeye cyane. Yongeraho ko kugeza ubu hataramenyekana ikiri inyuma y'ubwicanyi. Societe civile mu gace yamaganye ubwicanyi kandi isaba leta gukora iperereza akamenyekana baburi inyuma uko byamenyekanye. Mu gace kazwi nka Whisky City ko muri uyu mujyi niho mu cyumweru gishize hatangiye kuboneka imirambo mu bihuru. Radio Kape yatangaje ko ubuhamya bw'umugabo w'umumotari warokotse ubu bwicanyi avuga uburyo abantu babiri bamuteze ngo batware bagera ahantu hari inzu zitaruzura bakamuhagarika bagatangira kumuryigisha umugozi no kumukubita bikomeye. Uwo mumotari yavuze ko bamusize mu gihuru bazi ko bamwishe maze zanze musabasha kuhivana. Yemeza kandi ko yakoreye ibyo ngibyo yabonye indi mirambo myinshi. Uwo motari niwe waburiye bagenzi be ndetse anamenyesha polisi. Abategetsi bakuru n'umukuru w'umujyi wa Kasumbalesa hamwe n'abashinzwe umutekano bagiye aho hantu nk'uko ibinyamakuru muri Kongo bibivuga. Imirambo yabonetse imwe yabashije kumenyekana kubera ibyangombwa. Amazina y'abamotari bazwi muri iyo mijyi yari yiganje mu mirambo yabonetse, imwe muri yo yakinguye kuwa mbere. Societe civile muri ako gace yavuze ko abaturage bagifite ubwoba kubera ubwo bwicanyi batazi neza icyo bwari bugambiriye n'ababukoze. Abategetsi bavuze ko bishoboka ko babukoze yari abajura bagamije kwambura abamotari moto zabo. Vuga ko iperereza ryimitse rigikomeje. Hagati ari ku muyobozi w'akarere ka 22 ka gisirikare k'ingabo za Kongo Kinshasa, General Edekapende yatangaje ko azamuye urwego rwo kuba maso ku mitwe yose yo mu ntara zaho Katanga, Ruwaraba, Tanganyika na Oromami mu rwego rwo guhangana n'ibitero bishoboka by'inyeshyamba za M23. Ashimangira ko igihe azaba ari ku rugamba nta musirikare uzemererwa guhunga. Ni nyuma y'uko inyeshyamba za M23 ziherutse kugaragara muri Uvira muri Kivu Amajyepfo mu Gihana imbibi na Karemi mu ntara Tanganyika. mu Karasisi gahoro na FARDC na polisi kabaye kuwa mbere. General Edekapende yerekanye bwa mbere ishusho y'umurizo umutekano yo muri uyu mwaka mu karere ka 22 ka gisirikare ayobora. Yavuze ko ituze ryagaragaye atari impanuka ahubwo ari ingaruka z'ubwitange bwa buri munsi bw'abagabo n'abagore bambaye impuzankano imwe. Yatangarije ikinyamakuru CD ati niho dushinzwe hose yatuje muri uyu mwaka. Bivuze ko ari abagabo n'abagore mu gipolisi n'izikire bakoze ibishoboka byose kugira ngo barinde abaturage n'imbibi zacu. Umuyobozi w'akarere ka 22 ka gisirikare yongeye kwibutsa inshingano z'ibanze za FARDC na polisi y'igihugu cya Kongo kandi akangura imitwe yose kuba maso. General Kapende yabishimangiye agira ati amahirwe kuri nge yo kwibutsa inshingano zacu zo gukangura imitwe yose abasirikare n'abo polisi kuba maso kugira ngo bitegure guhangana n'ubushotoranyi bwabo bwose aho bwaturuka hose. Naho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Dr Edouard Bizimana yutse nabi umwe mu bamubanjirije muri izi nshingano wasabye ubutegetsi bw'igihugu cyabo kumvikana n'u Rwanda. Jean Marie Ngendahayo wabaye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi kuva 1993 kugeza 1995 na Minisitiri w'Umutekano w'imbere mu gihugu muri 1995. Muri uku kwezi yandikiye Perezida Evariste Ndayishimiye ibaruwa ifunguye imusaba gushyira imbere ibiganiro by'amahoro. Iyi baruwa yasohotse mu gihe Leta y'u Burundi yarimo
imaze iminsi yikomaga ku gatuza ivuga ko yiteguye guhangana n'u Rwanda. Nyina nawe yabwiye Perezida Ndayishimiye ko umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi udakwiye gutuma bijya mu ntambara uko yabihombya byombi. Ngenda haya ati nta nzira y'ubwumvikane ishoboka, nta bagore n'abagabo tugifite bakwicara hamwe bagashaka inzira y'amahoro yo gukemura ibyo tutumvikanaho. Uko byaba bikomeye kose, uko byaba bigoye kose ntabahari. Yamenyesheje Ndayishimiye ko mu gihe ahitamo gukemura ibibazo Burundi bufitanye n'u Rwanda binyuze mu nzira y'amahoro, abarundi bamufata nk'umuragwa w'ubutwari bwa Rwagasore na Melchior Ndadaye. Atimenya ko yihisemo inzira y'ibiganiro benshi mu benegihugu bagenzi bawe bagukurikira bakagufata nk'umuragwa ukwiye w'igikomangoma Rwagasore na Perezida Melchior Ndadaye. Bombi bapfuye bashaka amahoro n'ubumwe bw'igihugu nta gutandukira. Minisitiri Bizimana yatangaje ko ari igihe ibibazo bizura abapfuye, agamije kugaragaza ko Ngendahayo yari amaze igihe kinini atagaragara mu rugo rwa politiki. Aramye ko yanditse ibaruwa ifunguye atazi intandaro y'amakimbirane n'ibihugu byombi. Ataravuze ko ari igihe ibibazo bizura abapfuye. Jean-Marie Ngendahayo ntazi intangiriro y'ikibazo kiri hagati y'u Rwanda n'u Burundi n'uwakizanye. Uyu mutegetsi yatangaje ko ibaruwa ifunguye Ngendahayo yandikiye Ndayishimiye igamije kurwanira igihugu cy'umugore kurusha iki, nyamara ngo siko byagakwiye kugenda. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe umwami wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi wa kabiri yamaganye ihohoterwa rikorerwa abakandida b'amashyaka atavuga ubutegetsi muri iki gihe cyo kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu ategerejwe umwaka utaha. Ikinyamakuru Daily Monitor cyanditswe mu butumwa bwa Kabaka Mutebi wa kabiri bwinjije abaturage bo mu bwami bwa Buganda mu minsi mikuru ya Noheli n'Ubunani. Yavuze ko baje kubona abashinzwe umutekano bawungeta batavuga n'ubutegetsi, agaragaza ko bitesha agaciro igikorwa nyirizina cy'amatora ndetse n'inzira ya demokarasi igihugu cyiyemeje kugenderamo. Ishyaka NUP ryacagoranye rikunze kugaragaza ko mu bikorwa byo kwiyamamaza bamushyigikiye bahohoterwa bagakubitwa bazizwa gusa ko baba muri iri shyaka. Umwami Muwenda avuga ko muri ibi bihe byo kwiyamamaza yabonye abantu bakubitwa bafungwa, bakandida bamwe babuzwa kugera aho bateganyije kuganira n'abaturage. Akabona ibi ntabwo byazageza igihugu cya Uganda. Muri uku kwezi abanya-Uganda babonye n'amaso yabo uburyo kandida cyagoranye Batarias Bobi Wine yabujijwe kugera aho yagombaga kwiyamamariza mu mujyi wa Gulu, bikozwe n'abasirikare n'abapolisi, kandi byanamaganwe n'imiryango yabo yo mu gihugu na mpuzamahanga ireberera uburenganzira bwa muntu. Uyu munyapolitiki kandi yaburabujwe mu turere twa Kayunga na Bwikwe. Abamushyigikiye batewe amazi n'imyuka iryana mu maso babuza kugera aho yagombaga guhurira nabo. Umwami wa Buganda yavuze ko asaba komisiyo y'amatora kurarama igakirana abavandimwe neza, abanyapolitiki batavuganwa na Museveni bakabasha guhura n'abantu babo bakiyamamaza, kandi ayisaba kwamagana bene ibi bikorwa yita ko ari kuri demokarasi ya Uganda. Kabaka yanagaye uburyo mu kwiyamamaza hari gukoreshwa umurengero w'amafaranga, ahamya ko bishobora kuzana ruswa no gusubiza inyuma iterambere ry'igihugu. Hanyuma ariko Dr Kiiza Besigye inzozi zo kurira Noheli mu rugo iwe zayoyotse kuko umucamanza Emmanuel Baguma atabonetse kuwa kabiri ngo asome imyanzuro ku kurekura uyu mugabo hatanzwe ingwate. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko umwanditsi w'urukiko yabwiye abunganizi ba Besigye ko umucamanza atabonetse ngo asome uru rubanza kuwa kabiri rwimuriwe ikindi gihe. Urukiko ruvuga ko ruzasoma uyu mwanzuro tariki ya 29 z'ukwezi kwa 12 isaa 5 za mu gitondo. Bivuze ko ubaye ugira gatatu Dr Kiiza Besigye arira Noheli muri gereza. Muri 2005 nabwo Dr Kiiza Besigye wari wijyanye mu buhungiro muri Afurika y'Epfo yagarutse muri Uganda atabwa muri yombi. Arira Noheli muri gereza nk'uko bimugendekeye kuri iyi nshuro. Ararego ibyaha birimo kugambanira igihugu no gushaka gukura ubutegetsi bwa Museveni akoresheje imbaraga. Muri 2006 nabwo yaravuye mu bikorwa byo kwiyamamaza yatawe muri yombi, agejejwe muri gereza ashinjwa gufata umwana w'umukobwa ku ngufu ariko yaje kuba umwere. Dr Kiiza Besigye amaze umwaka wose afunzwe aracyaburana ku ifungwa n'ifunguro by'agateganyo mu nkiko za Uganda. Uwo makuru avuga ko Minisitiri w'Ubucamanza n'itegeko nshinga bwana Robert Mao yaba yinjiye mu ntambara ivuga ko igoye ko yayitsinda, asaba komisiyo y'amatora kutazaha agaciro itegeko ryatanzwe na General Muhoozi Rugaba risaba ko ku munsi w'amatora abaturage bazahita bataha badategereje ko amajwi barurwa. Abashyigikiye cyagoranye bati basiwe ko batazavaho batoreye kugeza amajwi abazwe, kandi bakanamagana ibizavamo mu gihe bitazaba byerekana ko yatsinze aya matora. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Rugaba, umuhungu wa Perezida Museveni, aherutse gutegeka ko abaturage bazatora bagahita bataha ku kanya hagamijwe kwirinda akajagari ku biro by'itora. Minisitiri Mao yavuze ko yari iterabwoba ntawe ukwiye kubiha umugisha, kuko niba nta gihugu cyikeka nta mpamvu yo gusaba abaturage gutaha kandi uburenganzira bwabo kumenya ibyavuye mu matora. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko Robert Mao asanga kwirukana abaturage ari ukurema ikintu cy'uko amajwi azibwa, agasanga komisiyo y'amatora ikwiye kwamagana iki kintu abaturage bashaka kuzakurikirana uko amajwi abarwa bakabikora. Jeanne Muhoza ari kuvuga ku myanzuro itavugwa rumwe muri iki gihe mu gihugu cyitegura amatora mu kwezi kwa mbere. Nk'ubu ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro muri Uganda cyatangaje ko kwinjiza mu gihugu ibikoresho bya interinete y'ikigo Starlink mu gihugu bisaba uburenganzira butangwa n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda. Ibi bitangajwe mu gihe buri minsi itageze ukwezi ngo muri Uganda w'amatora ya Perezida wa Repubulika. Mu butumwa bwo ku itariki ya 19 ukwezi kwa 12 ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro cya Uganda cyategetse ko buri cyuma cya Starlink cyangwa se system y'itumanaho rishingiye ku byogajuru kizakinjizwa mu gihugu gifite uruhushya rwatanzwe n'umugaba mukuru w'ingabo. Muri iyo nyandiko Uganda Revenue Authority iti icyemezo cyose cyo gutumiza ibikoresho bijyanye na Starlink kigomba kuba gifite urwandiko rw'uruhushya rwatanzwe n'umugaba mukuru
w'ingabo za Uganda. Uwo ni Jenerali Muhoozi Kainerugaba, akaba asanzwe ari umuhungu wa Perezida Museveni. Museveni arimo guhatanira indi manda. Aya mabwiriza yanenzwe n'abanyapolitiki barwanya ubutegetsi bakeka ko hashobora kuba hari umugambi wo guhagarika internet mu gihe cy'amatora azaba tariki ya 15 z'ukwezi kwa mbere. Mu matora ya 2021 leta yakuyeho internet mu gihugu hose. Umunyapolitiki urwanya ubutegetsi bwa Museveni Robert Kyagulanyi Sentamuzi nka Bobi Wine akaba ari n'umukandida ku mwanya wa perezida bazahangana, yamaganye icyo cyemezo. Yavuze ko ari bumwe mu buryo bwo kwiba amajwi. Perezida Museveni ufite imyaka 81 akaba amaze hafi imyaka 40 ku butegetsi arimo guhatanira manda ya 7. Museveni azaba ahanganye cyane na Bobi Wine, umuhanzi w'icyamamare waje ku mwanya wa 2 mu matora ya 2021. Muri iki gihe abanyamadini muri Uganda basabye abaturage kwizihiza neza iminsi mikuru, ariko kwibutsa igihugu ko buri gihe cyubahiro no kurengera uburenganzira bwa muntu biza mbere y'ibindi byose. Gusa abakozi ba leta barareba ko arika kuko Noheli bagiye kuyirya nabi kuko batahembwe ukwezi kwa 12 kubera ikibazo cy'ikoranabuhanga ritagenze neza. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko aba bakozi babwirwa ko ari systeme zapfuye, amafaranga buri kwava muri banki nkuru y'igihugu ngo agere mu Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi. Icyakora hano harimo urunyurane rw'amakuru kuko abakozi ba Minisiteri y'Imari bavuga ko nta kibazo cy'ubuzamakuru bagize ku buryo abakozi batahembwa muri kino gihe. Agaseke k'amakuru mu karere gapfunikire muri Kenya, abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banditswe Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango ya Kenya yamaganye abagore bagaragaye mu mashusho bakubita umugabo utwara abagenzi muri taxi voiture ndetse banga no kumwishyura. Umunyabanga uhora muri minisiteri yanditse ku rubuga rwa X kwamagana bivuye mu bagore bagaragaye bahohotera umugabo. Yavuze ko ari indangagaciro mbi ikwiye kwamaganwa. Yavuze ko bihabanye cyane n'amahame arengera umuntu. Ikinyamakuru The Kenyans cyavuze ko umutegetsi yavuze ko minisiteri abereye umuyobozi izafata ingamba zishoboka abagore baganirwa ihohoterwa bakoreye umugabo, cyane ko ngo bananze kumwishyura. Ikinyamakuru cyavuze ko umugabo utwara taxi voiture wakubiswe n'abo bagore bari bamuteze bakoresheje ikoranabuhanga, ibyo twita online. Aya makuru ibanza avuga ko umugabo wagejeje aho bajyaga banze kumwishyura batangira no kumukubita ndetse umujura agaragara yirwanaho. Aya mashuri yagurukije Kenya ku mugabo namba abagabo bavuga bati abagore baratumaze. Ayo mpamvu Minisiteri y'Umuryango yagize ikivuga. Uyu shoferi yasabwe kugera kuri minisiteri agatanga amakuru abagore bagakurikirana urwo rugomo. Iyi minisiteri yasabye buri wese ufite aya makuru yaba abagore kwibwiriza akayatanga cyangwa se waba wazi neza agafasha inzego guca umuco wo kudahana. Hanyuma byamenyekanye ko umurambo wa nyakwigendera rero Omolo Odinga waguye mu Buhinde wagejejwe mu nteko ishinga amategeko ya Kenya mu ibanga rikomeye, hamwe abagabo bari mu butegetsi babujijwe kubwira abagore babo kuri bugere mu nteko kugira ngo rubanda idatera inteko ishinga amategeko ishaka kumureba. Ikinyamakuru tuko cyavuze ko bamwe mu bategetsi bari muri izo nshingano babwiye ikinyamakuru Taifa Leo ko umurambo wa Odinga wari imari ikomeye ku banyakenya bashaka kwigaragambya kuko abajenizi baherutse kwigarura inteko ishinga amategeko bakayitwika. Banze kuvuga ko zasizirwa muri ingoro bagamije kwanga ko rubanda irusha imbaraga inzego z'umutekano ikinjira mu nteko ishaka kureba Odinga. Hari umwe mu bategetsi bavuze ko baraye ijoro ryose bawujyana atabwije, ariko ko bari babujijwe kugira icyo babwira abagore babo ko Odinga zasizirwa mu nteko ishinga amategeko. Amwojeho yatinze amubwiye ko ari gufata agacupa n'abandi bagabo. Uwo mugabo ngo yabyutse kare kuko bari babwiye ko saa 3 bageze ku nteko ishinga amategeko, nababwira umugore ko ari abantu banza guca mbere yo kujya mu kazi. Mu nteko nk'umudepite yanga ko nabwira umugore ko bagiye gusezera kuri Odinga ashobora kubisakaza ku bantu benshi igikorwa cyabo cyo kumusezeraho kigapfa kuko abantu baza kuza mu nteko ari benshi ngo byari kuba bibi cyane. Icyo kinyamakuru kiva ko n'abadepite batizeye batari baza amakuru y'uko umurambo wa Odinga wageze mu nteko ishinga amategeko uko hatumye abadepite 36 n'abasenateri 12 ko ari bagomba kuza gusezera kuri uyu mukuru w'abatavuga n'ubutegetsi bwa Kenya wari warigaruriye imitima y'abaturage ba Kenya. Ikinyamakuru Taifa Leo kiva ko abadepite bari basanzwe bazwiho ko buri kantu kose bamenye birukira kugashyira ku mbuga. Aya makuru batayabwiwe bajya kumusezeraho kuri Nyayo Stadium kuko bumvaga ko kubibabwira baza kubisakaza rubanda ikaba yateza akavuyo mu nteko ishinga amategeko ya Kenya. Abadepite bazwiho kutagira aho babika ibanga ngo babimenye mu masaha mo ya gusezera bigiye gutangira kuko polisi yari yamaze kurinda inzego zerekeza ku nteko ishinga amategeko ku buryo abantu batari buharenge. Umuyobozi w'imirimo y'inteko ishinga amategeko kuva ko aya makuru yagize ibanga mu nyungu z'ituze rya rubanda n'umutekano w'inteko ishinga amategeko muri rusange. Impamvu byari ngombwa ko iri banga rimirwa nuko Odinga nk'umuntu wabaye minisitiri w'intebe yagomba gusezerwaho mu cyubahiro ku rwego rwo hejuru, bigakorwa mu nyubako yubashywe kurusha izindi yitwa ingoro y'inteko ishinga amategeko, cyane ko yabaye n'umudepite n'ubundi muri iyo nteko.